Imoene Chitab Kalenjin ilele nenye. Igere ne Chitab Kalenjin imotene. Imoene Chitab Kalenjin ilele nenye. Karibuni biikab Kalenjin eng kebeberwek tugul chomi emetab Kenya, emetab Australia. Mi kenyit nelel kenyitab 2023 kilel kityo Happy New Year. Kolel kenyitab tuguk chemiachen. Lakini atinye kelchin eng betutab rani eng lokset nebo yot nebo telelenjo. Leo nimbo ground kokanyo lepurtoi emetab Australia masikong'wawech kole ne nekonyo emoni. Kikamwa Kalenjin kole makitori garit lakini kitori konya. Lakini kongoi ameche karibu ameche ikat kasubikyok cheisubech eng Facebook, YouTube ak mtandao. Karibu ikat icheket. Bas kongoi ane kekurno James Serem nabunu mastab Igere Momonian. Konyo emoni Australia nyakat lagok chekikobwa ng'alekab somanet nguroni. Kongoi kele kekurenin James Serem Momonian. So ngasubikyok cheisubech eng kebeberwek tugul Momonian kenamda kebeberta nebo emetab Kenya. Momonian kenamda karibu Moi University. Yes. Mastab karibu Moi University yotok. Mastab Megun location. Megun ing olimbo Moi University, county nebo Uasin Gishu. Karibu emetab Australia. Ara makitestai amune olimbo lele olimbo emetab Kenya amune gaa olimbo ground. Eng olimbo ground kochomegei olimbo ground eng emetab Kenya ko yomakoromit boisionik. Maisha nebo Kenya amu nyalilda mising olimboab Kenya. Kongoi arap Serem ngeng'alale nyalilda ko atindion nemabeku ko kabisa. Ara ne kasit ne ing olimbo hustle nebo betut so ne eng olimbo ground. Ane ko kianyoru boisiet atinye aboisie eng Mastab Moi University, Mastab Procurement Office. Ako mkulima eng Mastab gaa abatishei ababai kunotok. Kongoi mkulima ng'alale komi kele small scale ako mi large scale. Tos ii mkulima nako small scale and large. Abo small scale amu tomait nakile ngaieku large scale. Kongoi ngemwa kora ng'alekab Moi University, angen Moi University abunu akine kokwonotok ako kiami hustle lakini nebo tukit kenyisiek uyo kikituye kenyisiek. Keng'alale kit nebo maana kele kit nekoimutun inyo emetab Australia ng'alekab somanet ak ng'alekab lagok. Kangen ale ng'alale olimbo emetab Kenya ko chitugul komokyingei kolany ndegeit. Sigik chechang percentage nechang kolen oye tos alanda ano, lakini ikere kora through lakwet kokoimuch ilany ndegeit. Mwawech as mutwech kidogo koikerto ano emoni eng betusiek chekoitebi ako tos ne nikere ile kabisa nekoinetech emoni eng Australia. Kongoi bwana Mzee amu swala nekararan nekaikonu. Koroni Australia ko koret nekararan nekimutwa ameche awek ko lagok chotok bo emoni akinyokobois akotestai boisionik anan atebet nebo Australia ko kararan konyo nebo Kalenjin. Boisie biikab Australia akot ngiro boisiet netinye lagok koboisie bet ak kemboi nemeche kikochi ichek nafas lagokab emoni chekibunu Kenya kobois oret nekararan kou notok. Eng emetab timanit nebo Australia komele biik cheruitos boisie imilet nemongen ale tos kiit yoton ameche kesomgei kong'ete viongozi yoto indochin emet kong'ete president akoi chemengechen sikobit kowalwal ng'atutik chebo emetab Kenya kotetungei ole kimi oleu emetab Australia. Kongoi logoiyot oye ngiro ikochini kenyisiek ata emetab Kenya sikerikyi emoni ebo Australia? It is what is called mindset. Ngot kowalak nekile mindset akot kenyisiek mut kowalaksei, lakini kotom kowalak mindset nebo Mwafrika anan nebo Kenya kotom korom. Chang kenyisiek. So kit agenge nameche kora imwochi biik kasubikyok cheisubech olimbo ground kero kit neo kabisa kokochi ritet nechiritos lagok koyoe kasi bet ak kemboi kokoit olimbo emetab Kenya ngimi emetab sang oye welen oye biik cheyochech koikerto ano tos naisi kenyoru kwenikab emoni anan kichi nebo
Koiman kotab Kalenjin komoroisi kasit emoni. Nguno kotolomi koketuitosi ak lagokyuk pengine mara mbili en wikit. Amun ngetos kemboi koma koitu kemboi. Agere ale korom sikenyor siling nebo emoni eng nyabuch. Mau emetab Kenya wendi kototene chito barabara kole wirwaging. Neuyo kakeyokten biik chekwe. Ale boyot ole lazima keyai kasit kabisa 24/7 economy kitiriti. So agere as emetab Kenya igere kabisa boryet kabisa ale kibare kimnes kebwa ole kitiritos. Igere ko ne mauni igertoi ano biik chemi olin bo ground. Ilechini kobarchigei kobwa emoni sikobara emoni anan koigerto ano. Kongose. Achame amwochi sigik chemi emetab Kenya ole kararan emoni tokobara emoni. Ngoborchigei kobwa lagok emoni amu tokomi boisionik chetegemuche keyai nguno. Ite wakati nemakochomtoi biikab emoni kokon nafas kebwa. Kit nemoche amwochi kityo sigik ngopangankei ak kong'ololchi lagok en oret nekararan. Mi ole kiyoite betusiek alak amu bwoti arawek aeng koroni. Kokimwoiwo kele eng lagokab Kenya ngobeku wikit komuchi kakiwekta karibu aeng anan ko somok. Nekere ile korom eng sigindet nekialda koret anan kwalda ne sikoek lakwet kunotok. Ko amonyo lakwet koroni ketiem keng'ololsechi eng kamingunetabgei ak kelechi boisie sirutik chemi bukuit netilil. Kongoi. Kongoi notok ko boyot ale ye kobwa koketot. So luget age tugul kotinye ng'alekchik. Ameche kityo akoimuch iwe states ata emetab Australia kong'ete inyo. Kongoi bwana Hosea. Ane ko kiatiem awe statisiek mut. Kwatuch aeng kityo eng nafas nematokomukak. Kwabwoti awendi kenyisiek chemi tai nawege. Kiawe states chebo Australia mut. Kiataune Adelaide. Nyawe emetab Perth. Nyawe Sydney. Nyawe Brisbane. Perth Victoria. Akawe Canberra. Capital city nebo emoni. Kwendot boyot kokoit angot states chemuch ait lakini kabaibaitu akerin boyot konyo emoni kosubkei ngiro ng'alek ngiro koimutun kokakobor kole sigindet kora much menyoru chance ilany ng'ende directly lakini turu lakwet komuch koit emetab Australia. Ara ne nimwochini biik chok eng olin bo ground chokikure parting shot ing somenyu ko kole kakile Nandi komalulu. Ongepangankei kiro kele kakiyekuchetaige koit lagok kyok emoni. Situn kotokoityo biik alak ko kakenyoru kakilen mwaita netai sikobit kebe gaa ab keboisie. Ako kakoibwech akiti lagok kyok ko emoni bo Kenya situn nyekeboisie eng kenyisiek chebwone anan kenyisiek chebwone eng tai yo. Kongoi notok ko ng'alalet agenge ak boyot notok ko James arap Serem inendet ko naat eng kainet nekikure Chebaibai. Kale Chebaibai ni ko ki family name anan ki kainet no kiyome logoi kityo family name. Kongoi ak biik chok tugul chekesubech eng kebeberwek tugul konyoru kora ng'alaletab boyot. Ndai ki cheng'ering'en eng ketesiet nebo Kass International konyoru inendet. Kongoi our cameraman chito nebunu olin bo Kapsengere ground. Dale kora simuch kora i-subscribe kora eng YouTube sikosikyi inetkei mising akobo emoni nebo Australia. Kongoi mising. Igere ne Chitab Kalenjin